Mwarĩ ũmwe wa ũkũrũ bwa mĩaka 13 nakinyithĩtwe gĩtuoni kia borithi gia Tutwa Timau nyuma ya kũra kwao muciĩ gwa kahinda karaya. Akiaria ng'ina mũciĩ augĩte mwarĩ ũyũ wake nyuma ya gũpewa kaana ena ũkũrũ bwa mĩaka 13 na arĩ kĩrathi kia 7 na athũkirie itua ria kũrera kaana gake kaingo mwarĩ wake endelea na mathomo. Ĩndĩ kĩroto kia mũciari ũyũ kia mwana wake kwendelea na mathomo gĩtakinyanĩra nyuma ya mwarĩ wake kũthi gũcaria gia kũruga ĩndĩ atacoka. Karĩ gakwa kaũrĩre nja tũkwaga bia kũruga na endeja ndaripoti police station Tutwa ibantetherie mũno ntũ ndetere ndachoa kĩbaruga ndĩraita ndĩrona bia tũbeca ndeja tweta kũmũchoa itwetire twakagwatĩra Rũirĩ itwejire noe mwanka police station ya Ndũng'i thai Tutwa askari bantetheria bamũria thĩna ndaberesa sababu etumire mwana ũyũ eta karĩ kau gakwa gakoewa kajuju kake na mĩaka 13 ũni ndone kabanjukie mwana acoke cukuru na acokere cukuru endelea class 7 na mwana mũme kau inya mwathani atharime mwarimu ũyũ owe nontu namwĩtĩkĩrie cukuru na ena mwana ia twĩtĩte mwana cibitarĩ kete katego igita ria corona twathithĩrie ũju tũkarinde awe nyomba tũkwaga bia kũruga irio mwana aumarĩre eta gũchoa agwĩta gũchoa no rĩu igita rĩu ria corona agwĩta gũchoa irietire buru atachokere nja kaĩrĩ ndamũchoa oteo ntakinya ngĩta inya kĩrua na magũrũ nkenama nau tigania kũmũchoa indejire kwikirĩra ndĩmũchoa ndamwaga mwarĩ ibejire kwĩja mũthaka itheo mwana nja ndera mũthaka ũyũ itheo mwana okeja nja kaĩrĩ mwana acoke cukuru nkagwata mwana kuma au mũthaka ateja nja kaĩrĩ indenderere kũrera kaana gakwa. Mwarĩ ũyũ naraigĩtwo ithaka inya iria ciramwĩnyangagia kĩwendo. Borithi ba Tutwa Timau ibekĩrĩte mũthako ũmwe mpĩni endelea uchunguni bukithi na mbere. Nyanthaka ingĩ karĩ kau kagũgweta inya na inya cio ici mwĩnyangitie ĩndĩ nkũgwĩrua ii askari nontu ibayũkĩtie atua na no bakwendereithia kuchunguza bau bangi na kuma aja ũju netire twamũbuatĩre nau Rũirĩ amberesa ambĩra ararĩ kĩmũthaka ũgwĩtwo Mũkaria akũmbĩra ikĩmũkaria ararĩ askari bamũgwata bau bambe bachunguze mwana bamenye uma askari bachunguzire mwana bagwata uma bunthe uria gwa karakari irio bambĩrĩre bayũkia hatua yonthe mwanka bahakikishe mũthaka ũyũ akuga sababu ya kũnterera mwana okwa cukuru. Kuma gĩtuo kia borithi gia Tutwa Timau nkĩripotera Meru TV nyoka mbĩtaga ki Mũtegi.